Ibihe byiza nshuti mukurikiye gahunda za Primo Media Rwanda. Tugiye kugaruka ku mateka yihariye ya General Sultan Makenga uyoboye umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Waruzi ko uyu yabaye umwe mu basirikare kabuhariwe mu ngabo z'u Rwanda. Rengera ubuzima bwawe ukoresheje ubuvuzi bwifashisha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza y'umuvuzi rutikanga. Tuvura kwikinisha n'ingaruka zabyo harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro ndetse n'utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe. Witinya, abambere batugezeho ubu babayeho mu mutuzo. Badamu, namwe tubavura indwara zifata mu myanya yanyu ndangagitsina nk'ama infection, kubura ubushake, kubura ububobere ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Imiti yacu itunganyije ku buryo bw'ibinini, pudre ndetse n'isukika. Wifuza kutugana wadusanga Remera mu Giporoso muri metero 150 uvuye kuri Feruje ujya Kabeza. Niba uri kure cyangwa se uri mu mahanga twandikire kuri WhatsApp yacu kuko imiti yacu turayikugezaho mu gihe gito cyane kuko dufite stoke zacu mu bice bitandukanye by'isi. Umutwe wa M23 waraye wigaruriye agace ka Bunagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyobowe n'umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire, gutegura urugamba no gutegura udutego tw'umwanzi batorejwe bakanaba mu gisirikare cy'u Rwanda. General Sultan Makenga niyo mazina ye. General Makenga yavutse tariki ya 25 z'ukwa 12 mu 1973 hari kuri Noheli. Akomoka mu gace ka Masisi ariko yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwitoho muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikare b'inararibonye mu gutega gaco nk'uko umwe mu barwananye nawe yabitangaje. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya Serija ndetse n'umwe mu babashije kugira umusanzu wo hejuru mu kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze kuri RPF ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we kuko nta ndimi yari azi kuvuga z'amahanga yaba Igifaransa n'Icyongereza, byose yabivugaga biraho. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'1998 na 2002 yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye cyane mu gace ka Kitona. Mu mikorere y'iyi batayo Makenga yagize uruhare rukomeye mu bikorwa byayo by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Gusa nanone imyitwarire mu gisirikare nubwo yari umwe mu bakomeye ntabwo yakunze kuba myiza nk'uko bamwe mu barwananye nawe bagera muri 2 babitangaje, aho yagiye atabwa muri yombi inshuro zitari nkeya cyane mu mwaka wa 1997. Mu 2005 nibwo Makenga yageze ku ipeti rya majoro ubwo yari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana kwa Kongo RCD. Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo General Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe we ugamije kurengera abaturage wa CNDP. Icyo gihe byihuse Makenga n'umwe mu babyumvise vuba maze atangira gukorera Nkunda, ahita anatsindira icyizere cye byihuse kurusha abandi basirikare. Mu 2007 CNDP ya Nkunda hamwe n'indi mitwe inyuranye yo mu mashyamba ya Kongo yinjijwe mu gisirikare cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nka FARDC. Makenga yahise agirwa umuyobozi mukuru wa batayo ya Bravo. Hagati ariko nubwo ibyo yashinjwe Nkunda yakomeje kugaragaza ko bitari byo, ariko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko Makenga yayoboye ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba. Nubwo watagaragaye ku kibuga, byemejwe ko yoherejwe na Lieutenant Colonel Innocent Nzamurinda uzwi nka Zimurinda. Ubu bwicanyi bukaba bwarabaye hagati y'itariki ya 9 n'iya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu 2007, bukaba bwaraguyemo inzirakarengane z'abantu 15. Ubwo imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yari yarayiyunzeho itagendaga neza, CNDP yongeye kwisubiranya. Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'uyu mutwe mu gace ka Rucuru kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo n'ibice bya parike y'igihugu ya Kongo ya Virunga. Ubwo Nkunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda, Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo agerageze kurwanira shebuja Nkunda, ariko bibi by'ubusa bidateye kabiri. Ari mu bayobozi bakuru ba CNDP bagera kuri 11 basinye ku masezerano y'imikoranire hagati y'umutwe wabo na guverinoma ya Kongo tariki ya 16 Mutarama mu 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwihuza n'ingabo za FARDC, Makenga yashyizwe mu mutwe wo kurwanya FDLR mu bice bya Masisi na Warikare mbere yo koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu byongeye kuba ibindi muri CNDP ubwo General Bosco Ntaganda ari wemezwaga ko asimbuye Nkunda ku buyobozi bw'uyu mutwe wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC.
Ibi byazamuye umwuka mubi ndetse ingabo z'uyu mutwe mu buryo bweruye zicikamo kabiri. General Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC, urundi rwa rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera muri 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banarwanira mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe cye kinini yakimaze arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Hagati mu mwaka wa 2011 General Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo barebere hamwe uko bashyira hamwe ibikorwa byabo nk'abagize CNDP, nubwo icyo gihe nabwo bari bagisa nk'abakorana na FARDC. Mu kwezi kwa gatanu mu 2012 Makenga ibyo yaranimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23, ahita anazamurwa ashyirwa ku ipeti rya general. Bidatinze yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Bidatinze kandi mu gushyingo kwa 2012 umwe mu bari basoma mbike ba Ntaganda utaracanaga uwakana Makenga, Baudouin Ngaruye, nawe yazamuwe mu mapeti agirwa generali, ahita anagirwa umuyobozi wungirije wa M23. Nkuko Makenga w'imyaka 48 bitangaza, M23 ikaba ifite ingabo zigera ku 6,000 zisuganirije mu bice by'ibirunga. Makenga atangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka, kurandurwamo ruswa, gucura impunzi no kurindira umutekano abaturage kandi bose kimwe nta gutonesha. Ibi bibazo byose Makenga n'umutwe abereye umuyobozi mukuru bagaragaza, bakaba bavuga ko batazahagarara kugeza igihe bikemukiye kuko bimaze imyaka myinshi. Ikindi kandi uyu mutwe ukaba witeguye ibiganiro, by'umwihariko ukaba unashaka gushyirwa mu ngabo kimwe n'abandi basirikare. Makenga kandi avuga ko we na M23 badateganya kwataka, ariko igihe cyose FARDC izakomeza kubagabaho ibitero bazitabara. Ni nako ngo byagenze ubwo bafataga agace bafashe ku munsi w'ejo ka Bunagana. Makenga kandi leta ya Kongo ikomeza kwemeza ko we na M23 bashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda, akaba bihakana yivuye inyuma, akagaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibiri kubera muri Kongo. Ibitanyuranye n'ibyo Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yiruka gutangaza, kimwe na guverineri w'intara y'Iburasirazuba, bavuga ko ibivugwa byose ari urwitwazo rudafite icyo rushingiyeho. Ibyo bahurizaho n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'umugaba w'ikirenga wacyo Perezida Paul Kagame. Kugeza ubu M23 yongeye kuzamura umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko hiyongereho na Uganda ku munsi w'ejo. Ibihugu bituranyi byari bimaze iminsi bibanye neza. Makenga yemeza ko nta u Rwanda ruhuriye na M23 kuko atumva impamvu rwakivanga mu bibazo bya Kongo kandi ari igihugu gifite ibyo kigomba kwitaho bindi.